voina kan hun man tur hi Puitling Sunday School ai o ti ania ala sha chang lo tan chuan Puitling Sunday School kan nei thina chu nei to lo kan rela chumi ai o chuanin discipleship evangelism course kan tia chu kan nei zok thina ni mi thar te lek mi khol te tan kan ron soifia ni Muslim te Buddhist te Hindu te ina an thungei em an du lo chu ifel na kha khatia I rong bol na te pathian ti lom itum na te kha eng ti na ma ani lo ti vashil hi an ho em ani mo ma nia ilo tho chua ve trang kha eng ma lo me ani vati sakhi an ho em ani chuta chon zo na zo tai la ke ni chuanin voina kan topic discuss to chu khongai na awanga pathian felna righteousness by grace tin sap tong chon anda chu lo in zo tai la nang ni po chu righteousness by grace pathian khongai na wanga felna chu enge ni inei nge yem inei to em ti voina hen kan soi ho don ta ni Bible chang ilo chiar hawang ni ma sela tuna dan le zol nei te hria tirangin dan lova pathian felna chu ti lani na omta chu pathian felna Isua Krista rin awanga aringa piang te hena ti lana om chu ani danglam na reng om lova mi zong in thilan ti swal vek to a pathian ro puina an chang zo talawani atia sa khuana chuan pathian ro puina hi chanan tum thina han mani thil ti thaina in ma se he Bible chang atang hi chon tu man an chang zo lo ati thlo tani he zo na hi in thian te ring lo te in lo zot ve donia o van ramakal tur hian eng thil nge nei ngai ti vazot chinula thil that ma ni thil thati nakha an soi trau mayang tu ma in ma ni chawin dan le pathian thu pek te pon lam thilani mo chungril thil lamani mo zo fam khim thei kan omlo ani chuti chu engtin nge niang vanra makal na tur chu standard avasang ve sange asang lu to kan phalo tu man pathian pomtlak fel na hi kan nei ngai ta ni chu fel na chu Buddhist te Hindu te Muslim te hi vashil te an phalo ti anin hrian ni pon an phak lo vain an phak na khan choi sang thina ni pathian fel na tluk pui nei ngai ta ni chu an sang rem asin kan pastor hian pathian fel na tluk pui nei ngem le nei in ti ngem le amai ro chu hey hemi information nei ringot hi atok si lava chu wang chonin he thu hi kan zirangai ta ni he thu hi ring lo mi te kan hrilangai ta ni thian pa ka neya ama hi Iranian ania chu pa chu kum tam tak jihadist ni turina in train ani maro chu atling zo lawa an mani pui thiam te hna vakal thina katling theilo avatia avasoi chonin anni chon ila thok tam tok lo
in Quran ila chiar tam tok lo abe ama in vua in vot hitling atikhan arang rei roi mai ni hnung te hi mo ma se tum kha chu chan chin tha aman ta ni a thian pai na hril ta tu moni khana lo ti sak to che sin ti chan chin tha kha ka nun hi dot nun a lo ni hi atita ni chu chutiang chia chon India raman Christ Hindu pakhat oma ati chu i puithiam anga in thuama mun lataka kala ma ni theina a thiang lim tum ma ni theina pathian ti lom tum Buddhism a pe chon nirvana ten ti mo highest form of salvation khatiang ni du kha sa khona hana bet tlatani ma se pathian fel na stand da chu asang lu to ka tu man kan phalo china kan chiar zo che chiar leng o dan le zol nei ta hria ti rangin dan lawa pathian fel na chu ti lanin om ta hallelujah dan tel lawa ma ni tho chuangai lawa pathian fel na chu inei thei alo ni ta ni enga engtin mo chu enge chu pathian fel na Isua Krista rin awanga aringa piang ta hne na pe ka lo ni ta ni chu ti lan a lo ni ta ni chu chumi chu he pathian tho hi Christian na po hian o ya har lu tu Christian tun han kan ni kan in te ve kan ni ma se he pathian tho hi o ya har lu tu eng tin nge pathian fel chu kan nei theyanga o hin zia kalom Isua Krista ringa piang te hne na pe kan ni to chu wangin in zawai kan zawai tan chu pathian fel na chu keima ni hianin pek kan ni to ni fel na chi niom mihring fel na le pathian fel na mihring fel na kan ti hi chu kan nung chang thaber ber le thil tha kan ti te hini in ma se chung te chuan pathian ma tlinga pom tla ka min siam thei ngai lo ma se chu sa kho dang te chon tin tum thal ma se dang fel na om le pathian fel na tluk pui fel na kan mamo ta ani chu kan hne na lanin om mek reng ani dan lova pathian fel na chu ma ni thil ti that tel lova pathian fel na hi kan nei thei ti bible in chu wa chun he bible chang hian dan tel mi alawin pathian in a fel na nangma fel na ni lo ni o ama fel na chu kan hne na aron chop chuak ta a mo sam somni pathuma khan kamma a do kan ibot saya ati kha dan kaltlanga fel na chu thil ti ma ni tho chua sa khwana entirna ma se chanchin tha zo ke ro chu isuan pathian fel na min tho chua sak voinia hian chu tho chua sak in ni iti ani lo pathian fel na chu iti ani ngai don reng lo chu wang chuanin he bible chang hi chiar leng o atop lam pangami kha danglam na reng om lawa thlei big reng an om lo mi zong in thil an ti sual to veka pathian ro puina an chang zo talawani ati a pathian fel na te fung a tling zo reng kan om lo dan zom that wang ni lovin Isua Krista rina wang zokin a example tura hemi ka in prepare like a real room chumo hemi biak in chunga citizen ni ho khani mo in mer that wang in citizen in ni lo in fel wang in citizen in ni lo mo wachua ula Spanish po citizen niang mingo po citizen niang midum po citizen an niang mo herama hian mi sang hi thlei big nei lawin citizen an ni theini amai ro chu citizenship chu thil thlon pek angin lo soidon taila thlei big nei lawin pathian hian a fel na hi mi zong ta na chop chuak ani amai ro chu rin na alak lu khangai ta ni chu ma ni theina lawin isuan min lo tho chua sak reng mei a pathian fel na hi ka lo nei thei reng ani hi ti ril rupu in
chu kan keima nia kan la lut tur ni chu voina kan zir tum ber chu ni chu tiang chu mishing pakhata oma Abraham khani Abraham kha achitha kalze la train chandam tu ala piang don ti kha pathian ni na shrila chu aringa arin na awangin chu arin na chu fel na arwat sakalo ni ta ni chu ro puisin Bible a ichiar chuan Abraham hi pelarwat righteous ti in asoyani Isua Krista kanrin na kaltlangin felarwat kan ni tuna hian voinia hianin mel traviau maula mel travak lo maula in citizen ni na kha bo chuang lo mo vakal ula in mel kam zoviau ma se American citizen ni tlat mai ni chu wangin i fel wanga citizen ni lawin Pathian kingdom a chon Pathian kingdom citizenship kan nei to a chu da chon felarwat kan ni Pathian in kan bat zong min tlak saka thiam chang felarwat kan lo ni na atang hian kan thinlung kan ril rungai to na kan cheveli kan lo chuanin Pathian kalphung thar kan hredon lo kingdom thara chon kalphung tharom chumi kalphung thara kan nun chu ngai ta ni chu wang chon Pathian ne na kan hanin lai chin na hian ma ni fello na atanga kan kal chuan adik theilo ma ni fello na atanga lalpa kavan fello em itti reng chuan Pathian ina fela arwat na chekha i en lo nang ma chawin en ti na chu i selfish ti na ni chu makasin itlin lo na te i fel lo na te i en reng chuan mo Pathian thu Bible in ziak Pathian fel na arwat ini to kha i en lo ti na chanchin tha i man lo ti na ni chu wang chun hei hi chanchin tha chu ni Pathian ma ama ni a fel na en lava Isua Krista awanga Pathian fel na kan nei en zok hi chu Christianity dik tak chu ani voinia hen hetila han ke hi Pathian ni taila fellow deu khan ron kalta ula ke khan Isua tar mi ta tangan kalo enji in faivang sia nang ni khan in tar mi tin in lowin en chuanin in balani mo in balna khan in ron kalani ke ma lalpa ka fellow in ron titani ke la kha chuan Isua Krista wangin Pathian felna kalo pek to cheu kha khan kalo na enge mo he pa chon asoi sekle kalo ti don adikem chu wang chonin he topic Pathian felna khongai na awanga Pathian felna kan don to hi kan hria tangai tuna hian mizo tongin kan tong kan mel te po mizo ma se American citizen kan ni tlat chu wajan hera ma chon American citizen angin kan omangai ta ni chu wang chon kingdom thara chuan kan omdan kan identity Pathian felna kan nei to identity in kan kalangai alpan mal somra se